باب أحمد عبد الله نوجوان لايقنا بمحمد پربشان رندو لوهاتي قلك بو بحساب قهن دا بعاري وكار خراب واسف عيب لو لدوراوي نبو لو كنورا أحمدي فاك بيربو برشرين بو برد لباب خواو سد به دابود برجاني ولاو پیر بو عبد المطلب لوید زان هنکر خوی زوج عبد الله جان خواسکو جرابی نجن کی پر دلال هم شمالک پر اسیل نان حلال ناو تمام خیزرند مکیان جر مناسب دی که جواب مالیا آمین پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لامکان او نقان جوالد جمله جهان راب عبد المطلب کر کاروبار دعوتک گل کی مزن چکر جوار خلق مكة تبدهات دعوته هم نكاحا وانبرين وساعته باري نور سربوك وزابا ودم داملك تسبيح رب عالمي پر بقدر او لبار بهر دوزات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بون بنورا احمدی دایوان او لو خدای سرمدی بورشش مهسر وصالا هر دکان او سعید بون نوشب و روش هر زمان لیکو زاوا چو دیار غربت آمین بحمل خما در حسرت چوگ هات کروان شام داهره بوی ببین حوجه مال دایره لنبو قسمت وری او برب مال لو نخشكت مال مدينة بمجال خلق كروان شو بركة دل بجان مال عبد الله دني شاقران وقت كروان هات مالي او نهات وين مادي بابو ديار ولات چونكي بازرگان كروان دا خبر كت يحزن خاندان لو بقدر لو زحار چوية يسري بجمال بقريا او تنيهات بهوال 25 سال عمر جان دل بري شربتا مرق بخور والودره مال يسري بمكان هجرته مال يسري بديار فرقته أول غربة ما تندن مخبره لو نهات وسلا حبيب ما دره هنگی عبد المطلب ما پر نچار بوی غمگین اوج درد بدبار ویج ایشانا بودل به اختیار پر جاندن حسر چاوان بجمار
بويا محسون هرچ تشت سر زمین سر وفاتا باب نارین پرگرین هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مهلت ندای درد و غم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد لو ندیوی گودک من صد مدد کا عزیز من چما مال غربتی استنه هشتم دنه و فرقتی كان عبد الله جوانم كر وفات ضايا سر جرقود لي من لو شوات ما هي طاقت بقيرم هي هوار سردني جوابكم صبر وقرار هات قرتن سر مدري وسلتي ممضني ضاه دردي حسرتي ما يتم أولاد من ما بخدي ويلد يجاركي باب خواندي غم نخوي دايكا جان مصطفى نبض لخوي بابش بان درد و جفا او يتم آنيدن بحكمتا كري امثال او جبوي ملتا بخودي نامين ابنو راجهان لو جبوي رب عالم بوشبان رب عالم چترج هر حاميا حاضر وهم ناظر لو الهرجيا امشى عشقا جان ودل باخوش كلام هرب بجن الصلاة والسلام